Okay, biakima sibaliamo tuligeretie na boigo baliamo bwata mangana ya wetera senchira ya radio neli tukolinde naende se district tulibwata mheshimiwa muske zebedeo pore uyu ikira se district kusanga monentwe nechinga kichinga kumune chigekaro kurwa sirro balia gusi twasiriria bana siasa babera bakongu bitukolia mwisonde ndo atukuta muske Simeoni Nyachae na kubukira igoro na ronto ntosiriti mujumbe wo orogongorwa constituency ya Bonchari abwase mheshimiwa Alengo mujumbe asenga Kintambe na bono mheshimiwa karibu sana litanga ni pole sana asubusiri mujumbo karibu sana eva thank you magana ngakwa nyorte karibu asante sana muibanya again kilinga manganaya igana nyorete nang bosonga na lenge soko ni muhaka Nyachae etwatira goja na twakolete iga kana gete nyumba nanya ta mangana breaking news kurase nyumba yone yegesa nawe tuno kumisana kiara kwa narwete kinto maite neike kiwango mangana yara makobe na makobere sana kumisana lakini ataka ngirenga kiyeya sanga na banjari turengora yeto jase de familia ya maremu jonoro yoka na mwana makongo kini benya sakorobelia ilikuwa ni bya bayigo iyo tuyatobamo tumekishanga muske maremu jonoro yoka bani wasinjira maskani so na kikina wala mwenkere riga tukwana ni wiki abire ngongwa se ayabuno mwana siasa yakogera na tiko takalitangani umuske Nyachae tomututikale ngomosani o chinga kikromu alenge 40 people mwalo chama ya alenge ngom kabisa usi na wiki na yabere ngaki wiki ngakira somo usi wiki yo somo usi ne wiki ngomosani kiara mwaka maremu Simon Nyachae mwaka wa maskani olengi kali ase omubusiweka yana ase Kenya yetu mwaro chinga kya kwate gasi ya serikali na ndio kya kwate gasi ya siasa njenera abegeta bagusiamu and ekabanga ase kiama ya 40 people ekabatoli kumya se komi ne kiringa tuyatanya kwa na tuli kwa bamu weka iyo kaigo na ndiga asenya kolide toramo port Nyamira na Kisii County kwa njira barende Kisii County na Nyamira kini ayengo musi general kwa jumla igo ino mwaka na matango na chiete moro chenga tali bisi yo kaya lenge ga Kenya ngima ya lengoro kurwa manani gore serikali president yeli raba makoye abali bande bose bali ngoro yes pakinga kia kea yona bantu mekana babo ngwale ga kiara ilio matanga bete and by serikali ya Kenya state mo senator iye kagara bakayira kurora toika gukura bune yaro bende iko mwapuri mo kampani sasa wali tulega alia kumbe na yade gocha ya marem John Orojo ya kubiria ko tora sino yes oyo Nyabira John Nyagara iwa usi ya twalire yes abakongu barabara kinende miro ya Nyasaye ka kenyera miro ono ayenko bwato bwamate na mheshimiwa Oro yoko ralire n'abantu mbabuli bono what next ya sumunchali ekogera bono yabeire na yabeire ngakibono abanchali mbatete bayigunga ngakibono ngakibati batigugo ngakinga ibakogenda kuchikurwa bono ayanda ganintebe yes siasa ekoro mwana siasa nganyire nyoko okunganyira sige pindi kati matanga akorahera
tema tanga elire watomera gokonya kuichi kwani chawa watagete yere kwagenda n'abantu togenda ibengere byao utakinga abantu bakari buno watagete tiga matanga ere abantu atewe no kiwatagete tunakata bamwe mwerekeo no rio igo ubwo matibwa ngwa ninge no mweshimiwa Timukire mweshimiwa Timukire wamatembo alingoge akiri maitenge kechukura cha elire ekero wetira bintu pikiti buya yes amoko kwenda kotini katwa kwenda kotini jana wetira bagalisa ine yes mweshima kolegasi so njitinde tiberera amwetenga kingia yes kolegasi na nera robert yes wananchi kerera ike amwenga ki ya yado singa kiali igolende asobono tanga tole tokana manga okay na bono umishimiwa ni manyetekera abantu ba bone gankorera bali nandi na mangana yabekireire nayo wichani mono lingana lia ukwale kurudio kole myumo nchali ndiribonega walia familia abantu bemembaroro abantu baroro balime kabisa lingana lia ulio wasemi wasina ulio ko bale mindiriye lingana ulio wasemi ndinga litangani monchali asabeta tato baamo sokorese familia ya marehemu John Orojoka yes digere baleme tukora bakongogo bairane esega ya kawaida wale mabama tenga manjali wale miji igo ndata kenga tabamo torenga twa endiyo yo minto mheshimiwa marehemu John Orojoka ibine wente mchire maskani okay tutapanga na mangi okay na bono ayebuna umo jumbe orenga se kosili ya bonchali na uyo kwaena neteo egetego chiase oro kopatire merobeli ngakire ngakimmerobeli kiro chibosiga iga ngakiwikire businga kiwo chikorekana se merobeli yae mora wana yetenero kurusi una naso kaiga ni watanga nanyori na kwa no mwana ya masi umucho marehemu taige to antebia merobeli kiraro akino litukuri kunya usukaiga tunyole merobeli okay okay ensemu yeino na ebuno umujumbo onchali olenge ase ntunda ya etire ensemu yeino nabarai bali baguse babonchali baraimbaro babonchali ekogera ine nyomba imemono nabarai bandi mbaro baisiko bali bagusi ensemu yenereria ase amatanga ayega numuyega kwanike ngomo moske oronko gwale nyange maskani ayo yo moelio agwenerete ensemu yenereria nuna bajumbe bali mwale ngoro barai bandi bali bagusi baroro lakini gochakire inwa barai bali bakurupo nchali buli ensemu yenereria nande ukubuli kwa ocha sabara ya nkurukioko okay na ke na te una tonya na ke tanganega ngokora naino tato kwa na bali ngi karonere ngorokia bono manye mero kiroro keri mate kawaida matanga bana ya beire ajumbe bale nere ngaki wale sitting members of parliament ko chabaramo atore mero ti kumbuka kole mero liane ere isiko mero lia bajumbe bali waroro okay na inchena mondo tayari kwatera na warabo alionse era nyarekane singa ki soko ani kwa nenko linga tuwatera na baime na baisiko yo minto marehemu Orojoka niwe sinjire ndonge ya maskani ndi kunyarekana okay thank you turina se ensemo ya umumusiki oralire Simeon Nyachae ikora mwa korte gasinere na mwa gwate chinga gichingi ya wa matobi ya Ford people ya kongete kabisa chinga gichiria bono omugusi ngaya tigire kogera Ford people mwa ena neto mugambi bono ni mwarenge Ford people mwa ena net Ford people madantu ena net Ford people tu atevetuwe tira lingi useria tira ne nyumbe yamo yokubeko mo Kenya amo yere kora kani kiame kemo kilito kiame kwa korwa na lende masina na bigwinde yere mwino ya ngoro kunaso ligera wasina kuna America esa America what you call Democrats and Republican ikirenga na okia yenga soko yako mo Kenya
digere ibira ndiko weli yes ona si aikeire ayagenda tunyaro kinene kwete bana unatonya kwenda busio na ndibya menya bichaka basoke bindi kera tokinyekiye wekana ndenga nekiringe kobokiwa yes kende gatoke kyomugusi gose yes kando jimbiro yo mugusi biara sokire yes no PDP kero yes kitia manso ninkero yes na keri ya chokire pep ebyo nsi kusibire yes kabira wata chingu yes toto kororo yes okumboi lakini nto kereki ke mura muri tangani yes mama kogenda wasangana kende bira kolinga bisayaro kongo tambuka na uri ngando wa yatoka no wata chingu watu wala chingu lakini kwana semesa yokobamo lakini akorengana na birengere bya no korra kwao ama okolenga magoso na lengo yokobuna 40 people kwa yankora kushionga yes ikirando kwe itingi gwakora obana magoso twakora yes kero nyendi kero kurigere yes ntwama yatinga nende tuikiwesa nake kuta kana style yes yokoranga magoso na lengo twayankora kushina wata na magoso kiringa kiyo yes tibire ndi alenge nga yes watabeta so molindo aba na hora yes esa serikali okay lakini ndangatera soko esa serikali intuna banchali yes twanyora yes biri bonchali bono atera nga kwa batu mzuri okay bono nyachaeta iyo bono uralire nero lenge buna bono tote banga nero kubwata ni umugusi mono bono kolengine chinga kiyo umugusi alengere likulingina ndo muntu uratubekamo makio ngatebi betali wasona muntu wanje ngatuligi no muntu ole so ki style gete yes kwanyara kiro muntu ali girete yego cha enchire ndo watanga natural yes tari muntu watanga ono tukube su njole wasekiamu delinga nawakora ngaiga wena saini gotora yes ande ikora kene ko ya chimbu gete yes chiko eraga chikongso muntu chiri chigaso mugwikana wantu watanga mwakanya chae yes ende gatanga nkiriki yes bategererale abantu bategerera igonga onye togo chikochoro muntu uri kosekero kendo nyuri uraga ni achikobo umuntu gali bomusi wikabo muntu ko bategerera abantu bategerera yes ari birengere byaye yes ayo rubiyawo kare kwa ruri bintu kwa ngakiyaya yes maso ku balance ande na lenga tayari nyasana mwete kewa yes agaikagwe gwetenenera autora chingu chia oberai yes nabo kero konyora wakongubarande mugusi kocha lengoro yes osira senjere kwa na serikali yes kine kende na kwata kane gas kunya kolesa serikali matuka mang yes na baroche kurambusi yes negento akonyara yes ekagira tobe ka muntu anda bumugusi akaitaba yes oja wasoke wajumbe 10 yes sekema kiao nande chikonstituency 10 yes aina maskani aruete se umugusi ya nande ya nyaleka nanda karusi binde utana kama isiko yes kiana yana muntu wa serikali wete serikali matuka manga yes anaweza hiyo kazi right oye talirende abantu anda amateo sina kiaya yes onye toka tulishika sakokire angaturae lakini nende ntonyo ulidi yes tigatobe matoka enda wasiga yes toro wasonde ure natuke ura tegerere birengere byayo irwa na yes abantu babiru yes yate byabe kwemesa tokoraki torngo engineer ibo bono kware konyora libagali ukwana mona barai bali gusi kero kinde baraga nikoba anabuo barachikwira libagali nyachae
ngikware ko ebirenga bya kware ko basemie kora miaka ya bono siasa ni mingi sana go aibon nayo kemiako gojera dimi angwenya se miaka kwa National Assembly na vele National Assembly 3 times yes dimi I think na kubwethe to china tangana yes iko nayo kumubwati ya election ya marehemu yes agaswai iko nayo kumubwati kurusi wasi wantindi merero no asi miaka chitamu chiri kwa vele na ingo kumojera yes lakini rende iko bogo to advice ko gara na wako advice yes tangani yes muntu ya gotuka otegero mugusi ya ligere mugusi omotegerera yes ndo batayari bategerera ikimugusi agotera yes enchera mbintuki itaga bikorekane yes kurugabo era konyora muntu akoigorira bita yes mwakwana ndo kwara se tagotangi tutokwana yes basokoraki uraimbuleka bona okay thank you so much ndingana rio mwali guchia se omunchari no mugusi ndiri nyuma ya karato gukora aso munchari na tabaki yes tikatobamo tobatoerero ni marehemu John Oroyoka sinchile muskani yes na so mugusi siasa wana isiruchwe yes mwako wote gato waterane togo pinge gendo just for the sake of tetwaro buyambora anyo buyamboyo twaro sababu aje kawo nchi tabiri na bange yes tokora kirende tumerene ngaki abanka banjire kabaye wale watu wategerere yes basi neo democracy asante sana thank you otuwarenga mono muske zebedeo pore uyure umo renge umheshimiwa wa ruhongo rwa constituency ya Bonchari nando yubo osiriti umheshimiwa ye muske Oroyoka uyuri tukuri igoro twanyorete amangana yo wichanianga uyikire gutimuka bigachinga kichinde naende tinege saifem no muiberania stange njiba bora thank you